Mekobro 2026 fi ategugu my na hosti na wa muhwe nipa dom ekopie wo adwabo yase ye hempon nana ayimahene enso ne dom ekopie ho na mo hene kwakudankwa Mese da ben and a blue region a blue region omobeyi program pa buru hemfunyina ebe kom ho abom omo fi blue east omo fi blue region akasemu ebe kom ho abom se omo ya ade ma hemfu wo nyina abehia ede kroye no wodo asomdue ene apotaye mu ene empuntuo ene bibia bia behia ase hemfu no mo de dwumadie sonko a eho ma asem dabeda na brohemfo ye behu se wemu de ye nim se wemu do omu de na omu nkana ne do ka peace pie free peace a maintain ama sundue afa ne tuma papa afra wo bruma mu ama ye hemfo ahini omu di no bruma mu no aye nkoso aye united dabeda if se kamia se de bia abrohemfo be kom wabom se ye pese ye bibi de boa broman ye pempuntuo de mano enkoso de mano ye die enwemaburu be nyadwuma ye bete buanim ye pese bon anyway ye pe challenge no ye be ye no de bia da end with tears at the mankrofo binom ehemfo binom a omu claim omu ho so omu ya hemfo na busia ye hu se nnemba bi trend ye sesa modua ye da nya sa modua sem ne ye beka ne ha na se sa modua nya sa modua nkrofo kra eye hemfo echitafo mienu na ekon susua pa se hemfo timi organize program ent se chencha ye se tifini atoye ehemfo wo bruma mu ene wo mu adehye wo bruma mu nyine behia ye celebrity ade kese a eye recognition a ye benya ho faso ne de bidwuma pabi empuntu pabi ne ma pabi de ma sa region a ebe host no ne numonyam hya aka bro region enyina anasa bro nyina ebi aka wo mu ne program chenche we ne hwese vice president etimi tutu ne nan na je etimi tutu ne na fro plate akopim wa atebubu as a vice president of Ghana akotina mu as vice president Ghana si enemu abede akire ente se abetina se na hemfo enne chitafo akun wonanim in the name say was a second crofo we no bi amomoko da ben enna that peace ye be maintaining da ben enna bru region ebe fonu ntuma papa fra awo bibia mu because me medical ka sabro hemfo no mo nka ho hwe se mutena se se wo cheke a bro hemfo hwe mu nyina nye bebre ne ka ho enti sakonya base kopim wo baabi a abusua eya na ho ne kopim obi apese wo maye hu se wona wo ho enti be wi kire na de nimguase hwe mekobro program fefepa enkofo gisi omo na so yana na je obedo gisi na so eka ho sam ena bromai de nya na onum se bromai ododa na mo nyina hemfo akese wei agye so omo na so ya tabubu mayane be me ni mo nyamfo fefe bromai ho ye ka so hina no ho fa wo nyina na kwayi wanchi hina aba ne ho fa nkasa no hina ntisa host program ntise na se hemfo hwanim gwase eguye hwanim gwase marketing ka afo mu batakali be yenti ase hwan den abusua da bay and a peace ebebe bru region aganim gwase pa and a debada bia as a vice president of Ghana te ho
na se hemfo teacher fo timeko na se yetimi sake wo mo se mo nko mo mfiri hanko a ede na beba eno ntire de bia be hu a otufo hemfo omo mabio omo obru region omo obi ni asem omo obru region omo nyina kabom be se ne mebi so omo mada because bro champion agenda na mu kwoti ye no eye for you to say mo ba yama nesa mo so mo pagya mahini ayekase mo so mo ba ye niema bia ma asatefo hu say ye eso de bia end with tears de bia end ya de asemi ne tato de bia end ya na ekọ asem no na seni nyina ni monyam ni nyina obi mistake ba ko pe ene de bia de ba eti ya say abro ahemfo enti de biom betra se ya so wo bi no bi wasem a eye program ase ne kwaku se when we atwema nso a eye program ase a nipa nyina ni ehweye obi ala ehweye mikrom ni beka cho se obi ala no obi ehwebe ena obi ehweye all eyes on us because ya bohu de wuro se mekobro ekwate bubu nasi wo be selfish interest mi gina ho na gbegbegbegbe ne program no bebrebe ne fefe no atabubu man hine ti mi gina ne naso ye no na ne nyina ko waste ne be ka benefit be free mo bone ma popo na free mo ye hu na mu bone kakra bi ekotwa ne aka ne de gu ne mu ase ebi na asiem because unity ni mu bese ahemfo no munim do mo ye eno munim do mani tuam sa modua kunkon na se na broy be ma bia ni ha se na broy wa kom na fa hye ne de wadi pa ne borin samana ne se wo ye sampa man hene e program na se ahemfo ahodo bebre wanchi man hene tutu agu so ne hema fefe o munyina do mani monyama beta akire sunya ne man hema obabi na na bua hwekwa ama ehemfo kase mo hwan de omunyina ebepiem so bomu de mu kabom so mo ya bro champem na they are ready to fight and as a defend abro ma agesi wono omu ne kopiem no enso hwede kosi ye jesira mo ne de bia ne ye de be ya de bibi besi se na no hafo shekakraka ena na ajuma badudi na small mistake nti ase bibia because said the entire crofo drag se samodua crofo ena ye pamom samodua because samodua we are ena na samodua no senabro eba mudinanim sampama hene no obi antimi nya ne hwe wona ye sampa hene ama samodua no betoro to ho se wono so no pa kunya ne se wani a wonya mfese mra kwa yiri firi so wonya mankama ayefra na samba jafra busuafo na samba jafra ne kunya ne da ne we fi ne ho se mra na wode yesa no ne we fi ne ho se wode mra no ya dada ne we fi ne ho se mra ne hye ne kototwa ne nanim betime aguase wo ho na mra ne beso a ne we be fi so ko mekobron ekopo eko gina ho se woye sampa mahene ne we fi no bo so kokko program bi wo ho a ne kwase wo ko sa hemfo no omudimi endifene no omudimi twitwa ne mfiri sa ne manimu da man ho akire na so hene sanye ma wo hu asantema mu da sanye ma we na se tu koto ko hene be ma ni wonyafo bodi ne abu mu ase enyo no mpo kra de omu de won wo ye ken ye fa ma hene formula na bo se ma mpo hene bo ni dweketete omu yo program wasantema mu tu fo kwenti mi ama na bo hu na hemfumie no twuma no ensi da. You can never do this in Mensia. You can never do this in Asante Kingdom. What to me? What? The program enter say mo boka your program enter say. Fe way. Nese ho kwa na mo man so me masam no no. E ho ne yakokun, o ho bi ko kire ne de. Adi na brumam ho na adi de yaje. Adi na ekoso. Adi na hemfo na hihye omuntabi ko ebe kai se dwuru mu hene. Ebe kai. Se unity edi unity ebi ni wo mu unity ni hemfo ni mu.
activities obi yam to be mmra ko ne mu to no ko abedi ko ne mu no ho hia no chan say ono so ne yonku bekoso no aye kese enti buru region wo ho a ehemfo no omunka baako say in the name say enti ebosa na mo ye dwuma pa bia ebe da akoso ebasa na mo di dwuma kese bi dia ati ebro na animonyam a ebe da akoso de brada edentokwa woyonne na sebibia na kachichire kakaka wi amochechire he no na asai na wahene kro na wagisi ne na so hosti he no na nimguase aka ko unity ena bi se mo gwanka because so when obi wasa wahene ahemfo mienu enka no mo mienu ko hia timeko e mo matita afo timeko e ma ho nsem watimi pada busua ena they have long way to go. Because see a very de region I'm not funny him for a behedre. Because unity is a unity and memoir, Abusia, I'm a behedre. There be a program for fair, what end with tears. Program for fair, not a handy one brother for Sweeney so. Program for fair, what will be mistake. Na kwada wodu wani hwe wan hwese na je vice president to wo enti wo bi maso bi kura twa ene yekuro ma ne yakotwe ye wanto kwa bi ko ye ko ha ne yakoko but ye hu sade ni nyina ye ho ne yakoko aguye no wase na samodua ampa wo judin de se de hwe wa wani je mu na wo je no Meko Bro Festival and the West celebrity abo ho samrane apareji wo ho se wo ye manhene e wo sampa ampa nipa dwa to wo ye sampa manhene ba se modua kan hu se asam no e wo koto na no to ho na peace council for e ba wa ka chie ene obedi nkomo e keka se mo pe peace na peace o mo kwa ha na busa ho se sansam peace ni nyina entimi ntwa court mu nyame yadoma October na wo be ko no Besi omu yo dwo wani je no betia woye mmerani ni wobeti wani na ba kwa ende woni ma bia kwa se ende biko mu nyina samodua to kwa samwe ba for good years kura meka se besi wona na samadafra hase so mo twemanfo for years ekọ but me hu bruhifu bi obi kan che wo se de woye nenye omu nyina susu nya wadwe se omo gazette wa yo wo hene 4 years no bia nya na dwe se ya bua we na chima bedu pese be bia be ko bia wo ko bia na ko pre ade obrofo be ye bia pese ko bi ba National House of Chief onka ayi Bro House of Chief omunya meeting ma wo ma bi da wo se wo yo hene sanko fo we ki kam mo ka cha so mo gazette fera na sam ayi sunya ma hene ba na anu ye hwe na anu ya o ene ya gazette no amama ni amane kwase agire tum it is any power so biso ne be twema so wa hene ho ni pono be bre because ya gazette no ti court mo be kwa basa na wo die sifo de bia ne ye de wo kọ ne ye de wo ba ne ye de wo kọ na wo jiwudi ene na se na broy na wo krofo de wudi ne ye jiwudi ne ye bo ba so na wa ya de wo ho fe wo ye nice man but kai who said wo be kwa no makopiapia wo de wo kọ ba bia emmela no nyomu na kuta embra no ekuta Ghana Supreme Court na mra no the president no o hyase bi it is the Supreme Court ekuta na se nyanema we October so no wantimi angada bibia mom ene won sama wo keka ena me de me ahine no be fi mi sade me fa manka mada ena ka me nyanto wada na sa challenge no wo be ya na end with prison na se ejeli wa me pa cho eno so nkwa na ukodu woni ejeli wa wonko but a dance bebre kwadu makomako 20 a case makomako 20 na sama jafra busuya eya to so na da ho yema wuye nyina na de chiri yesi hu so na obo ho samra no ye sampa hene wo ye sampa san yema ni nyina na epushi wo mo wanhwe a ebe wo ye so mo bo ho fe na do ko nyema bia ni kwase do ko odi sa hemfo dachi da woji oburhemfo na bebe ko bia ombaka so yo hene because omo so na ye dwomaji watu mu na yo hene ba gazette omo timi gazette
hwe ye ka ne sen ye fra we kwa sempo a nchira hene ye mienu na wo ho de wo no ye ko gazette no na ajibabadu ne nyama koma ye gazette no wo no wo ko bo no ya gazette no ono ya gazette no etise kase ye ne ye kamera bia o embra no betimi aka bi sese ni se ye gazette o atebubu manhane na mo ye gazette do ya gina to omra na manye kwaso wo ye hene podcast ye eti mu weni na dawo na wo kɔ na wo ba eti bibia ba enam se wonye ohene kase wonye ohene yaje watum ni ntino bibia ba wo ne de be hyewo sese ne nkyeremu ye hu no eye mu ohene ne bi na eku eso se sesa mo bia nkorofo ne yabo because of say wonye ohene ni nti because of say wonye wuntum na no na na aje babadu di birthday na no yakobo hena ahoho nya ho nkwa na be yam sim yakobo na samba jafra ne yagu oni mas da bi be se yagu oni mas o mu pushu sa modua ya pushu wo me de wo ya hena ka me pepa because ho ne ahene ya fe wo ya small boy wo so fe na susu mra ne se ancestors for akunya ne yomo de omo se ya traditions ya mamra ne amane ya nananom se akunya no nka hu bi eti pebe bitina na edi djuma asa lawyer ni mani ni wosua etebusu na no mekoburu obi ante ne ba bia chese kase na jinti atebubu mahene wrestling the time aswati aye program chenchen entoko ekosi wo hono no ebrohemfo ena de abom pepepe amotwe ho man so se kan momma unity ni maintain waje buruma ya boss ebo ne saman so ya burura ena ya brohe he wo maintain that peace na sundiem na ha to the Steven na na sa so video wi anu ashama mansani na hwebi kokoma se na wacha wadwa sundiem na bote ko maka sa yesu abakwasam Ghana mamre ye titese yen fon komo ne din ha se ade afa abakwasam ya mamre Ghana hensam ya tenasia ne di unkomo ne bi kakra bi ene ka kire bom je pa unity e wo bro rigi ene ye hemfo na sundua ba be se ajewa last juice akofo nwi papa e dia ba hwe wo do besima na boti ache to nwi papa boti na nche be so bo aka 350 400 cedis boti a ene lai bia anya labia bo kana boat na so hunya dai hunya fefe no 0549 400 482 0549 400 482 otuton oyin wanwa do pese wuto bia desrat adaso wuto free miensa nan ekwa otesma se hu freje wa palon na kwajibi na wo so ofa motima wo pese onsa am a wuto obesa dia bo wo bi so boati a woni problem na so wato na wo deko follow on social media platform ne bia na remember so 0549 400 482 freje wa lazuse no mra papa na faboti na honyefa bebe be shere bia e woto e wohye brofo nyama ma himam ga jama yema fa santo ma de hye na na meji wakode amtoso nyansa me no be shere bia e woto